Frigisheni ino ikionekana gukorwo iri na umithio munene kaunti ici cieri thiini wa kaunti ya Meru na Isiolo iria ikoretwo na ndugamano nene iria ikoretwo ikiumana na wici wa mahiũ. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Isiolo kuria frigisheni ino irathie na mbere ni wohithuritie kuoneka kwa mahiũ macio maingi mamo maria riu me moko-inĩ ma ene. Ona kuri uguo Ontita oigite mahiũ 37 maria ene matari maramenyekana ni megukorwo magicokerio ene kahinda gatari coho. Kweli kuna ng'ombe zimeletwa na wenye kuibua ng'ombe wameona sawa siko, lakini kuna zingine mingi wameona, na hizo wameona sawa siko hapa, na hata sisi tumesiona siko na alama sawa. Kwa Wameru wengine na weka ng'ombe hata alama ya kitambulisho, kwa hivyo zinaunga mkono operation. Ontita oigite frigisheni ino no iguthie na mbere nginyagia riria mahiũ macio magi magakorwo makionekana. Sisi tukaliomba operation commanders wafuate sana mawaidha yale wanapewa. Kuna wananchi wengi wanajua hizi ng'ombe ziko wapi, kuna watu wanajua hizi ng'ombe zinafichwa wapi, zinauzwa wapi. Kwa hivyo tafadhali walinge waizi wenyewe ndio wizi ikwishe. Ugaciri wa frigisheni ino umanite na unyitanĩri uria ukoretwo gatagati-inĩ ga atongoria matura, macibu hamwe na nini yao o ũndũ ũmwe na mũingĩ gukorwo gĩteithĩrĩria na riboti cia mwanya.